checked the CCTV cameras on the street behind the house. No sign of anyone leaving or anyone just showing up. So, where did you go that night in Rome? That was a long time ago. We were different people. I get it. Were You didn't think we should be. Is that what you want? Hey, sanibona guys. Sanibona bafowethu. Ndiyathemba ukuthi niyaphila. Ndiyathemba ukuthi konke kuhamba kahle guys. UDr Simba ke lo. Umfana omncane, umfana waseGoli. So guys, abantu abaninzi bazibuza ukuthi uDr Simba lokwephi. Waphele lapho uDr Simba, umfana weBhangela. Guys, nisekhona bafowethu. Ndisekhona qha ngeke ndathi ukuma. Ngeke ndathi ukuma la kuDisember naba ningayibiza ngokuphoza or yintoni. So ngoDisember guys, niloko ningasebenzi uDisember wonke. Kahle nje u2025 ningawubeka nje kucaca ukuthi beniloko ningasebenzi nje guys kukuxakeka u2025. So ngu2026 so ngunyaka wokusebenza ke guys lo. Ndingasho nje ndithi u2025 wonke beningasebenzi nje bafowethu. Beningasebenzi nje u2025 wonke. So niqala ukusebenza. Soqala ukusebenza la ngoFebruary uFebruary ka2026. So nibonge kakhulu bafowethu ebantwini abanilandelayo nasebantwini abasupport umsebenzi wami. Ndifuna nje ukubonga kakhulu guys. So soqala ukusebenza kahle la kuFebruary 2025 guys. A lot happened. Nganikeza nje ama highlight ukuthi why beningasebenzi ngo2025. So nangona nje ningandeli ninikeze yonke into. So 2025 first I did operation enkulu. Kusho ukuthi ndalimala kudala bafowethu. I did operation eyo. Kahle operation othatha 2 years. Yabo, yothatha 2 years nje. Cela ukubheka ipictures zami kwenzela uba ndinibonisa. Ngabe ngathi ni create story bafowethu. So yothatha 2 years ukuthi iphole bekusespine. Le operation endiyenzile ngisabheka ipicture nje. So I'm not sure ukuthi ivela kahle. Ethi ndenze kanje. Ngibonise la benisesibhedlela. So nifuna ukunibonisa nje proof nje guys.
So ngo-2025 la kula bendisesibhedlela khona, kula bendisesibhedlela ke bafowethu ndiyokwenza i-operation la. So angenze ndingene deep in details, but ndifuna ukusho ukuthi ndiyaphola, but udoctor undinikeze 2 years eyokuthi ndibuyele emsebenzini ndikwazi ukusebenza abantu. So i-reason ukuthi ninganitholi kakuhle, ninganifumani, i-reason ukuthi ningasebenzi is because of le operation. So beningafuni bengichaza into eninzi, so iyo ke reason ke guys. So angizuya in details, but ithi yaphena ukuthi le operation lena ndalimala kudala 2018. So ndenza le operation. So yeah, ndizoqala ke bafethu ukusebenza ke la ngoFebruary la ngizoqala khona ukusebenza. So abantu abandinga abathi thina seselibhadela ibhangela, ndiyacela bafethu ninithinde. uDisemba nje beningasebenzi inhlobo, even noJanuary njengoba sephela, lisho njengoba sephela nje uJanuary beningasebenzi, akanisebenze nala kuJanuary. So but I know ukuthi ke ngoFebruary ngizobe ngiqala ukusebenza, ngiqala ukuvula isigodlo ke ngoFebruary. Zizobe zikhala ke bafowethu, ndifuna ukuxolisa kakhulu ebantwini enithenda abadileya. So anikashintsha amanamba ke bafowethu, inamba zami kusengu 064 977 5263. La nitholakala khona kuseseCarltonville, la nitholakala khona kuseCarltonville. So yeah, kuzoba njalo ke bafowethu. I know ukuthi ngoDisemba kune event ebesihlelile, but iplans za ngoDisemba bezininzi bafowethu. Beziningi kakhulu iplans za ngoDisemba, but ezinsisho ukuthi abantu abasebekhokhile for event ya ngoDisemba kune plans enizobenzela zona, because abantu abaninzi ndiyijikisile imali yabo. Ndathi cha, into besizoyenza nge-6 ezikaDisemba angesikhona ukuyenza. So because of izizathu ezithile, but ke into esizoyenza ikhona indlela enizosebenza ngayo sikwazi ukuthi sibuyele. So into endiyithanda ngebhengela abafowethu, I know ukuthi kulonyaka lona kusamele kusetshenzwe nje kancane. Ibhengela guys ndilithandela ukuthi nje ikhopha, into endiyithanda ngebhengela. So njengoba kuyikhopha akuna magic, akuna nix, but umuntu uyakwazi ukuthi ngokuthatha ikhopha yami, bayithanda kakhulu abantwana basekhaya. Abona abashana bami bayithanda ikhopha ngokusezingeni and ndiyabapha nje ayikancinci. So ikhopha nje ikhopha, akunamthi, akuna magic, akuna lutho. Uzithathela ikhopha nje uyifake esandleni, yabo. But ukuyifaka kwakho ikhopha, izinto zakho ziqala ukushintsha elifini. Life yakho iyaqala iyashintsha. So yaqala so yaboniswa, so yaqala sekunezinto ezenzakalayo, yabo. So into endiyithanda ngekhopha, ikhopha nje inento eziningi, yabo. So kukuprove amandla ami ngekhopha, but ngoku I will pray for 2026 guys, because of 2025 I can't enjoy. I will pray for 2026 ukuthi senze even more, because abantu of guys bafuna more. So zikhona izinto esisazozenza more, yabona ne. Abantu bayithathile ikhopha
Most yabantu ibe happy ngecopper, yabona. So anifuna ungena in details because ezinye izinto akumelanga ndizithethe ku social media malunga necopper. But it's one thing nje icopper nje eyami endiyigarantayo. Yabo. It's one thing endiyigarantayo. Icopper yami. Futhi inyanga ezininzi nje sezinayo icopper manje. Bayazicreatela abanye icopper. Ndiyakhumbula nje asiphiwa ngokufana but eyami icopper mina ndiyigaranta bafowethu because of ama-rituals endiwenzayo. So ama-rituals hayi aphezulu kakhulu guys, ngeke nze ndithi ndiyakufihla or what. Eyami icopper nje ndiyigaranta kakhulu ngaphandle kokudlala. So sendihlangene nezinye inyanga nazo eziyishayayo icopper ngendlela yazo. So ngalendlela ukuthi 2025 anikangena esigodlweni kakhulu ngoDisemba, zaningene nje nakayi-1. So 2026 kula khona senizongena ke esigodlweni ayikancinci bafowethu. So izinto zinjalo ke guys. So ndiyabonga kakhulu ebantwini abathe banyamezela bafowethu ngo-2025 nangu 2026 sibhekene naye. Cela ukwenza nje kanje. Asho. Yo, I'm just tired bafowethu. I'm just tired. Bezikhala bafowethu anifuna niqhatha ngoDisemba yo bezikhala. January. Yeah, but sekudlulile lokho. Sekugqithile. So I'm just resting nje today because isikhathi esiningi nje niloko ningekho apha ekhaya. So into endiyithanda icopper yami bafowethu ukuthi omnye umuntu uzosho athi Simbi iyadura icopper yakho. But ndiyithanda ukuthi ekudureni kwayo umsebenzi wayo iyabonakala. And icopper akuyonto kuthiwa uyifaka nje kayi-1 after kuphelile. Icopper luhambo bafowethu. So phaka kuhambo ufuna understand ukuthi kunama upside down. Kenze kuba khona umuntu ongayazi icopper yami. Kenze kunama upside down. Uyabona? Andazi bani ngawachaza njani ngama upside down ukuthi into enjani. Ngifuna ukunibonisa nje icopper yami sabheka la kuma picture. I know ukuthi andiyifakanga yona shema. It's because of khona benikade nizenza. Icopy yahlonishwa guys, awuhambi uyifaka nje. Ngoba omnye umuntu uzothi hey uSimbi uthetha ngecopy, icopy nansi. Yabo, ithi ndiyenze kanje. Yeah, icopy yiyo le. So mina nithatha lento lena ndiyenza ukuthi bafowethu ibe iweapon yakho, ibe iprotection yakho, ibe ilucky yakho le. Ezibesisho abantu ukuthi njengoba ubona icopper kanje iprotect isandla sakho mesibhlungu, ienergy yecopper. Basho njalo ukuthi protect isandla sakho mesibhlungu. Siyayazi icopper ukuthi ihambisa electricity. Icopper iprotecta ngisho notikoloshe. Icopper iprotecta ngisho notikoloshe uma ngaba seyisetshenzwe kakuhle. Yabona? Iprotect otikoloshe, iprotect imimoya emdaka, icopper. Icopper yakwazi ukunikeza ilakhi. Yabo? Ukuthi kunikeza njani ilakhi ubona ngamaphupha isikhathi esiningi.
bakhona vele ababona ngezenzo, bakhona nje abalwelwa uthola ukuthi nje ingelosi ziyakulwela but wena uboni kahle but izinto ziyenzeka. So uma ningachaza ngekhopha bafethu ngaba kudala guys, ingakho nisithi ndifuna umane ndinikeza ubufakazi. Nangona nje uDisemba benixayeke kakhulu guys, benixayeke kakhulu ngoDisemba nangoJanuary benixayekile nje bafethu, andifuna ukuniqhatha. Bengenayo ishance yokuthi ndidlale ubufakazi bekhopha kukuba busy, yabo. So benibhizi ngelevel ukuthi isho nasesigodlweni anisakwazi ukuvula, andisakwazi ukwenzani. Khona nizoqala ukusivula ngoFebruary, yabo. So xa sithetha ikhopha kaSimba sithetha ngale yaseClicks. Obufakazi bonke nibuvayo from TikTok ko YouTube, abantu bafakaza ngalento because ama rituals endiwenzayo aphuma kusho ukuthi ngabantu abathathele khopha le most. Sibayeke abantu abathatha amanzi wami, abathatha nezinye izinto abafakaza ngazo. Bafowethu lento inamandla ngendlela esisimanga le, ngendlela nje esisimanga. So anikhulumi ngabantu abathi thina Simba kune case esiya kuyo. Ikhona indlela enibasebenza ngayo apha. Icase bafethu mina guys i1 day ininzi kakhulu. Unganibalula 3 days, i1 day ininzi. Anikhathala ukuthi icase ingaba difficult AP level. Uma ngabe ufikile esigodlweni ndakusebenza, uyazi ukuthi ocase noba ngathi inzima kanjani, yabo. Abantu mina bayasuka le koLesotho badrive ngobusuku, bayasuka abantu endaweni ezikude badrive bazofika eCarltonville basebenze. Mase ngaba basebenzile ndibatshela ukuthi if ndimsebenza ngeweekend uya appeal mhlawumbe uya ecourt Monday. Monday eyo case izochithwa uyonganaka kwesinye isikhathi iMonday yonke late bamtshela ukuthi makahambe enganikezwanga idate ukuthi abuye nini. Uhlale akunanephoyisa eli1 lizokulanda, kuyalityalwa ngawe xa ngaba mina sekuthiwa usetshenzwe ndimi. Anibalisa amaphupho la, abantu baxayekile bafowethu, abantu baxayekile, anibalisa intsomi. So bakhona abantu abacabanga ukuthi hayo Simba babalisa intsomi, anibalisa intsomi. Ingakho nanisisho nisithi even necase kaThabo Bester mina ningayichitha nje kuphele, it's because of ipower endinayo, yabo. So la ndinibonisile ipower yami, owami umsebenzi ngapha kwikhopha nganisithi ndiwugqibile but abantu baningi eSouth Africa but ndinibonisile la ukuthi amandla ami angakanani. Xa sisuke sikhuluma ngamandla omuntu onoNkulunkulu, omuntu okholwa kwingelosi zakhe, la ndinibonisile la. Ongeneli ubufakazi buningi lesazomane nje ndibulahlela so ukubonisa amandla. So when it comes to icase anikhathali bafowethu, kuza abantu bebanjiwe mina nemali. Bakhona osisa bafika betatazela nje beke imali yestokfela baza bazobonga after 3 months. Bavele nje bagxosha kwathi hayi banganakwa the whole day. So ama case endiwachithayo anzima kakhulu bafowethu. Ikhona indlela enifike ndikusebenze ngayo. Anikhathala ukuthi mhlawumbe okanye uboshiswa okanye mhlawumbe bowuthakathiwe. Anikhathala ukuthi ujikelwe izilwane zakho, anikhathala ukuthi kunezinto ezikujikeleyo. Lisho noba ngaba kuthiwa bowuthakathwe ngeyiphi indlela. Once ndakusebenza ngeyami indlela kuyaqhaqheka because at the end uma ngabe usebenza ngamandla kaNkuluNkulu
usebenza ngamandla amakhulu ngelast number yamandla. Anikhuluma umuntu othi mna Simba kuthotyulwe idlozi ekhaya. Kuthotyulwe idlozi ekhaya. Into zethu ziyabheda nisho namaphupha akasekho. Wena nje noba ungazithathela ikhopha uright mawusuku njalo. But masofuna ukuthi ndikusebenza mengaba kuthotyulwe idlozi kokwenu ukuthi into zakho zivuleke, inhlanhla zakho zivuleke. Anikhathali ukuthi ungumprofeti, anikhathali ukuthi uyinyanga, anikhathali ukuthi usisangoma, ufuna nje into zakho zivuleke. Ukwazi nje ukuzibonela nje. Yabo, kubhidiswe idlozi lakho, kubhidiswe imimoya isebenzisayo, kubhidiswe ngisho nezilwane zakho. Anikhathali ukuthi uthwele lapho awuthwalanga. But uma ngabe ufika kimi ndikwenzela lento ukuthi into zakho ziqonde, ngiyakutshela mfowethu ziyaqonda nje 100%. Khona nje indlela endikuhlanganisela ngayo. Yabo. So into endiyifunde life ukuthi ukusebenza kwethu akufani. Yabo. But mina mase ndikusebenzile ngeyami indlela, I know ukuthi into suke siyilungisa isuke izokwenzeka. Isuke nje izokwenzeka. Yabo. So izinto zinjalo. So ngifuna ukubonga kakhulu ke guys. NgoFebruary ndiyabuyela. Ndizongena esigodlweni ngoFebruary, zizobe zikhala kakhulu. Zobe nje zikhala kakhulu bafowethu. Mina ndiyafumaneka nje, but uyafona mawusiza ukuthi Simba mhlawumbe ndisuka eCape Town, mhlawumbe ndisuka overseas, mhlawumbe ndisuka khona apha eJoburg. Simba ndifuna ukuza esigodlweni ndizolanda ibhengela, ndifuna ukuza Simba for into ekanje nakanje nakanje. Uyabona? And uma ngaba futhi okunye unezitha and bafuna ukukushaya nje ngesibhamu, lokho ndiyakusebenza kakhulu bafowethu. Mangaba kuthi unezitha bafuna ukushaya, isitha mina ndisibona sise 100 meters away. Yabo, sebeyafona abanye la bayanibhidisa. Isitha ndisibona 100 meters away. There's no way ukuthi isitha kumsiyadabula. Ndingakunikeza ensebenzo enikhuluma ngazo. Anikhuluma ukuthi ndikunikeza ikhopha kuphela. Ndikhuluma ngensebenzo ezehlukileyo osukuthi wena uzozifuna kwaSimba. Khuluma ngensebenzo ezehlukileyo. Yabo. So emntwini wekhopha yaze lamakholani dina bafethu anisokolisa ngoba andanoba ndiyavakala na. Yabona? So ensebenzo ezenithetha ngazo zinsebenzo enifike ndikusebenze esigodlweni ukuthi okuzokwenzeka. Ansakhulumi ke ngento ephathiselene nemali. Hayi, ansakhulumi ngayo. Kukhala abantu abaninzi, kukhala ngisho nomakhelwane, kukhala ngisho nomndeni. Yabona mina into ukuze ndiyibone ke njengoba nefamily nibukela la, ukuze ndiyibone into iyasebenza, ndiva ngabasendlini. Ithi neBhayibhile abaseduzane nawe akukho lula ukuthi bakukholwe. Abantu abaclose nawe iyasho neBhayibhile ukuthi akukho lula ukuthi bakukholwe. So uma ngaba senikholwana ngabantu abaseduzane nami, ungona nibona ukuthi hayi yabona lena nyane iyashaya. Yabo, mawusukuthi wena ufuna ukusetshenzwa ngemali, khona ukuthi ndikusebenza emzimbeni ukuthi nje imali ikuthande nje and imali uyiphathe. Ukhona ukuthi ndisebenze ke ibusiness yakho or nisebenze la ukhona. Uyasebenza awusebenzi. So lamandla lana abafowethu washo noJesu wathi uzowashiya emhlabeni. So ngawe la siwasebenzisayo. Yabo, umuntu osuke ethethe ezonto azithethayo usuku right emntana sekhaya. uJesu naye wayesebenzisa lamandla. Yabo, even noJesu wayesebenzisa lamandla la. So umuntu osuke ethethe onto kusho ukuthi vele isuke iwitness ukuthi iyasebenza lento. Yabo, mawusuke unithuka nje kusuke kubonisa nje ukuthi
lento le yasebenza ekancane. Beniloko nithule 2024 2025 ngifuna ukuva abantu abazocomplaina ngebhengela ukuthi hayi mina ibhengela Simba hayizange yanisebenzela lishona namhlanje bafethu nobufakazi obuninzi. Ngazithi nje ndiyaphupha kwelinye side bafethu, but ke kusamele ukuthi nikhuphuke kancane, kusamele nikhuphuke ndibonisa abantu ukuthi lamandla la khona, lamandla yaphila, uNkulunkulu khona, uNkulunkulu uyaphila, izinto ziyenzeka. Yabo, because kunabantu nangoku abasemajele nje uchola ukuthi bafakwe njengabathakathi. Kunabantu esebeshonile ba under 6 feet bubuthakathi. Kunabantu nangonithetha kanje nje abanimameleyo abasemabhodleleni abavalelweyo bubuthakathi. Yabo, so I have to bafowethu nami ndime noba abantu bezonilwisa abantu ukuthi oSimba this oSimba that, I have to ukuthi ndime ndilwe, because kunabantu nangoku ababizwe emakhambeni every now and then bayakhafulwa abanye abantu. So ingakho nisithi ngoFebruary ngizovula kuyinyanga yami yokuzalwa, inyanga kaFebruary ngizovula ngoFebruary, ngizovula bafowethu sikhale nje nyani futhi zikhale. And uma ngaba usiza kuSimba ukhululeke mntana sekhaya, ukhululeke uma ngabe uza kuSimba, ungabe usithi yo hayi oSimba ngotsotsi, oSimba bazongiqola. uNkulunkulu unibusisile kwelami side, and kunento ekuthiwa ngumthetho eSouth Africa uhlonipha kakhulu. So nawe ndiyacela la ukhona ukuthi umthetho nje uhloniphe kakhulu. Kunento ekuthiwa ngumthetho la eSouth Africa, yabona. So uma ngabuza esigodlweni ukhululeke, abantu bayeke lento ukuthi xa beza kuSimba umuntu ashiye imoto le mase kumele aphinde ngokuthi yo imoto yami ndiyishiye kude kwathini. Uma ngabuza kuSimba ozuza ngento zengayo, siyasebenza, uyahamba. Okwamanje ngafuna ukunikeza abantu ndithi ngibanikeza izinto okwamanje nje umsebenzi wami kukusebenza, anikafuni ukunikeza abantu unless ngumuntu osuke eyifuna nyani into yabona. Uma ngaba kungumuntu osuke ethi mina ndiyayifuna lento Simba angizokunikeza, but okwamanje nisafuna ke nisebenze nje abantu, yabo, ndidile nje nama problems abantu. So and mawuza bafowethu ungadoubt, ungathi mawufika esigodlweni esikaSimba usifanise nesigodlo sikaSosobala. Ndenza umzekelo, uSosobala mhlawumbe wayenesigodlo sasinemithi emininzi, esami isigodlo uthi mawufika nje isigodlo sami si-empty. Ngifuna nje ukunikobisela lapho, bazazi ke abantu abaninzi, andifuna ukuniqhatha ukuthi xa suke ku-empty kusuke kwenzakalani. Xa ufika esami isigodlo si-empty, but kunendlela ekusetshenzwa ngayo, yabo, kunendlela ekusetshenzwa ngayo. Ngoba ingakho mina xa ndikusebenza nisithi 1 day, nisithi 2 days, nisithi 3 days. Kakhulu abantu bemali ndiye ndithi 7 days ebantwini bemali, ndiye ndithi 7 days ebantwini bemali. So into endiyithandayo ke bafowethu, izinto zinjalo ke guys. Abantu kwamanje andikabanikeza izinto, but abasuke bethi bazifuna ndizoninikeza bafowethu, ukuthi nani nikwazi ukuthi nibe namandla enu ngendlela eright, yabo. So endikuthanda kakhulu la kwibhengela nje kuphela, just ibhengela. Bhekana ubufakazi bakhona ku-YouTube, bhekana ubufakazi bakhona kwi-TikTok. Abantu bezithethela bona, anikaze mina ndafonela abantu, anikaze ndafonela umuntu ndithi fakaza amanga, andiyenzi onto, yabo.
So siyabonga kakhulu bantu bonke ndiyakubona pha ubulisa khehla lami. Andikaze ndivule igroup bafethu ngale khopha. Guys niyayazi challenge ukuthi uvule igroup ngekhopha. Cabanga guys ushaje umuntu 1500 T1. Yes siya understand ama-ritual expensive decent that. Uvula igroup uhlanganisa abantu ubanikeza nje ikhopha nje bafethu njengoba kuyikhopha kanje. Yabo it's not easy bafethu ndinitshela inyani ukuvula igroup unikeza abantu ikhopha ukuthi nansi yakho ikhopha futhi ngolesihlanu sizodibana every Friday. Ngiqale ngo2024 manje ngu2026. Inyanga eyake yathumela abantu ithi yanishaya ndiyayazi ndayisave inyanga yakhona ndasave life yayo khona la ku social media and profeta ngayo eyase KZN yiyo yathumela abantu ukuthi bazoxova egroupini. Oyi1 wasaba oyi1 wenza and lo athi uyenza wajikelwa ngabantu abasegroupini kwabangaba bathetha zanikhiphene lizo linye and kwayilona ndamtshela before ndamprofeta before yena lo wayithi uzoxova abantu bame groupini ndamprofeta nje for free official mina ndihambe niprofeta for free isikhathi esiningi yabo andihambe niprofeta for free unless umuntu uze esigodlweni. Uma ngabe eze esigodlweni umuntu ungangakhiphi nemali ke mntana sekhaya lizokunikeza indaba zakho uma ngabe uze esigodlweni but andisho ukuthi abantu uvela uze nje esigodlweni because mina ngithanda ukuthi xa ndikuprofeta ndibe ndikusebenza bayazi abantu mina ndikhona ukukhiphela yonke into ongayicinga ngawe mina anifuni yabona mina xa ndiprofeta guys umahluko ngami anifuni beniprofeta into ezingavakaliyo njengabantu kade ngathini mani ngathethi kakhulu kwelami isayidi uma niprofeta ndiye ngithanda ukuthi into ndiyikhiphe njengebinjalo yabo into ndiyikhiphe njengebinjalo uma ngabe uNkulunkulu enibonisa ukuthi mhlambi kule moto loyidrivayo kunemithi efakwe endaweni ethile or kunezinto ezifakwe endaweni ethile mhlambe emzini akho kunesilwane erumini ethile mhlawumbe kwibhegi zakho kunenyoka wathatha ibhegi enenyoka mhlawumbe okanye kunotikoloshe ngithanda ukukhipha into njengebinjalo into futhi kusasa ozoyibona nawe ukuthi hayibo nansi lento lena yabo. So good the way the prophet ngakhona kakhulu bandazi abantu abaze esigodlweni baze bethu ukuthi hayibo Simbu wazi njani umzi wami, hayibo Simbu yazi njani into ethile, uwazi njani umsebenzi wami, wazi njani Simba. Like kakhulu abakoKapa bayathanda ukuthuka because eKapa ndiloko ngisisho anikakaye eKapa bafethu but 2026 I so believe banamzonyathela eKapa but masike siye kuyithethe uyabona. So it's not the problem uyayibona. So umuntu abuza ukuthi Simba uyazi njani indawo endihlala kuyo yabo. Like kakhulu abantu abafika esigodleni ndiyabamangaza kakhulu because mina into ndiyikhipha njengebinjalo andifuni ukufaka uextra ndibe ndithi ngijabulisa wena yabo, andifuni ukufaka uextra ndibe ndithi ngijabulisa wena. Uma ngaba le khopha le umzekelo sithi mawufake le khopha lena ngibona iprotection zokhuluma nje ngeprotection ndingumuntu onjani ndikhuluma into ekhona nento ozoyibona. So kuningi bafowethu okwenziwa uNkulunkulu kuningi okwenziwa zingelosi. So izinto zinjalo ke guys. I know ukuthi abantu abaninzi bothi uNkulunkulu akahlangani nesigodlo okongakulandisa ndikulandise bafowethu but sokwenzela ngenye imini. Asiphanga ngokufana guys emhlabeni. Ukhona omnye ophiwe ngendlela yakhe, ukhona omnye ophiwe ngendlela yakhe. uNkulunkulu akaze abe wrong. Ngumuntu osuka abe wrong but uNkulunkulu akakaze abe wrong. Uyabona? So yeah,
sizokhala ke bafowethu ayikancinci kusuka la ngoFebruary othi yena ufuna uSimba ndizobe ndikhona guys. Khumbula ukuthi uyafona mawusiza uyanitshela ukuthi Simba ndiyeza. And abantu abeza ngokwenyani ke mina ke la niphinde nibe dangerous ndiyababona. Uyabona uma ngabuza ngokwenyani mina ndiyakubona, and uma ngabe utesta uzimoshela isikhathi uzimoshela ixesha ngoba ianswer ozoyifumana kum ku-okay. Mina nje ndanikeza umthetho ukuthi ndingakwazi ukwala into befanele ukuthi andinibaliseli. Ndanikeza umthetho ukuthi ndingayali. Angenzo ndithi hayi mina uyexoka wena ngeke uzuze kwathini, usuke nje uzikhohlisa lapho. Usuke nje uzikhohlisa. Indawo nendawo inomthetho wayo. Yabo, but suke ndiyazi deep down ukuthi wena iyexoka wena. Yabo. So ngoFebruary all by means bafethu ndiyavula esigodlweni. Asikho late asikho early, but sivula ngexesha eli-right. So kuzobe kunjalo ke guys, kusetshenzwa ngokusezingeni. Ndifuna ukuthi ngezinkinga zakho ukunitest. Ukunitest xa ngaba kudala uhamba ityala, ityala lakho alipheli. Or mhlambi kuna someone ohamba ityala kanti ityala lakho alipheli. Ndifuna ukunitest, uniteste nangeziprofetho. Ndifuna ukuniteste ngokuhlukahlukana, ndisho nangamandla. Ndisho nangamandla ukuniteste. Yabo. So sizobe senza kanjalo ke bafowethu. La sihlangana khona sihlangana eCarltonville. Kula sodibana khona ke guys kuseCarltonville. So nifuna ukubonga kakhulu guys. Omnye umuntu uyazibuza bayibo Simba waqhamuka sona amandla amangaka wathathe at the age of 9 bafowethu mamela. Inkosi uma ngabe uzobukela ngisho noShaka, inkosi ayikhuleli ngakokwabo kokwayo. Inkosi ikhulele ezizweni. So at the age of 9 dan prophetha ngokusezingeni ezibana namhlanje and prophetha ngokusezingeni. At the age of 9 mina ndatshelwa ngabantu umuntu xa ibuza ukuthi ubunyanga buhlanganaphi nobuprofeti, mina ndatshelwa ngabantu ukuthi wena ungumprofeti. Yabo, ndatshelwa ngabantu ukuthi ndingumprofeti because inkinga la eprofetini bami nokuphila kulapha emlonyeni nami nokuthi izinto zenzeke kuselwimini lami. So which mean uNkulunkulu umamela into endiyithethayo. Yabo, umamela into endiyithethayo. Ingakho uma ngaba sithandaza kumele ndisithandazise, ndikuthandazise nawe ukuthi uNkulunkulu awuvu wakho umthandazo. So ubuprofeti baqala khonapho. Ngoba uJesu uma eqalekisa umzekelo isihlahla somkhiwane kusho ukuthi lama fruit ezefuna ukuwadla ndazi bani ngathi ngama fruit. Uma eqalekisa esasihlahla wakhipha ilizwi. Uma ngaba uJesu esithi makwehliswe inethi kwakulilizwi ngesikhathi befisha bababizo bani befisha abantwana bakaNkulunkulu. Ndazi abanye bathi ngoPetro njalo. Wakhipha ilizwi ukuthi hlisa inethi. So lawo mandla bafethu ngamandla asekhona. Mina zandavela mina ndathi hayi ndifuna ukuvela la ku social media ndithi ngumprofeti. Ndanikezwa umama wanikezayo ukuqala because ndandithanda ukuthi mina xa ngaba ndiprofeta ndandisaqala ukuprofeta ndisemncane nje. Ndandisaba kakhulu, uyabona, ndandisaba nje ukwenza nje. But I know ukuthi umoya ondivuka kakhulu esontweni xa ndisakhula. So mina profeta umzekelo njengibani la ndizodonsa umuntu oyi1 endibona ukuthi okay une problem kakhulu xa ndimbona ukhathazekile or mhlambi kunento ayibalisa. Once ndayicash into yakho ndizokubizela esayidini sithethe soba yethu xa niqeda ndithi ungabaxeleli
or mhlambi nizokumaketha the whole day okanye mhlambi masithi sisecaweni zoloko nibhizi nawo ngoba anifuni ukutshela phambi kwabantu because anifuni ukubonisa abantu ukuthi kunalento ephila kimi, kunalento le iphinde ikhulume kimi. So ndandithanda ukuthi xa ndisakhula umuntu ndimbizele esayidini or xa nithole opportunity methi yaphuma mhlawumbe kanyayi usayosela amanzi or uyochitha amanzi ndiphume naye ndimtshela indaba zakhe ndithi ungabatshela abanye. So ndandisakhula ngoko. So at the age of 9 ndasenivele bafowethu ndiprofetha ngokusezingeni, ndisenza izinto ngokusezingeni. Andiqali nje la kwi-social media, ingakho mna ezami iziprofetho la kwi-social media ndikhona ukuzishallenge. Xa senithandile ukuthetha ukuthi okay awuthi ndithethe ngeziprofetho ezisazokwenzeka ezinisisho uba ndizoqala ngoFebruary. Uma ngaba senithandile ningathetha nga everything endifuna ukuthetha ngayo, into enizoyibona esena 3 months, esena 2 years, ndihlanganise even into ezingahlangani kodwa zihlangane into zakhona. That's how powerful engakhona. Andazi ukuthi kuyavakala abafowethu or kanjani, yabo, but ke akusekho ukubuyela emva ngoFebruary nakanjani kumele ukuthi kuqaliwe abafowethu kusetshenzwe okuya phambili. Abantu abathi bafuna uSimba ukhona, abantu ngingabanikeza izinto kwanguko, but umuntu osuke ethi yena ufuna amandla khona. Nikhumbule siphila nabantu abanenhliziyo ezimbi guys, siphila nabantu abathandazela ukuthi nje njengoba thina sifuna ukuthi siphumelele sibe right, njengoba sizama ukuthi sibe protected, kunabantu nje abafuna ulokucela kubo, kunabantu abaloko befuna ukuthi ube into okuhlekisa, yabo, kunabantu abafuna uzikhukhumeza ngawe. Siphila nabantu abanenhliziyo ezimbi, kunabantu abafuna nje ukuphubelela bodwa. Siphila nabantu abanenhliziyo ezimbi mntana seka, uyathanda awuthandi uzolithatha ibhangela, uzowathatha amandla. If unyana ufuna ukuphila njengenkosi nawe ungasweli ungalambi, uyolithatha ibhangela uzowathatha amandla, because at the end uzofa njengempukane. Uyofa nje njengempukane, ufe nje njengenkukhu. Kunabantu abahamba bayothwala ukuthi funa kuloku ucela kubo. Kunabantu abalanda ubuthakathi ngabomu, ayoshaya inhlanga zobuthakathi just ukuthi nje agqilaze impilo yakho. So obese uphikisa wena ukuthi hayi oSimba banamandla, oSimba decent dad. Kunabantu abathukana noSimba la because of bebona lamandla lana, bengafuni ukuthi wena wathole. Yabo. So bafowethu kakhulu ebantwini abalendo, ebantwini esebekhiphe imali, ndiyaxolisa ukuthi ningani-attend. Ndiyaxolisa ukuthi ningani-attend. Bendenze ispecial nikhumbule ngoDisemba. Azange ndakwazi ukuba attend abantu bakhona guys at all because of i-level yokuba busy. But uma ngabe unithinda uthumela i-proof of payment. Ungahambi usima kwezi TVs lana ukuthi uSimba undenze disi wathatha imali yami njengoba bendenze ispecial sika 500 wathatha imali yami uSimba zange andenzele ibhangeni. Ungahambi usima ngami ebantwini, because nami uma nijikisa iside ngenxa ukuthi siya misunderstandana thina sobayi2 akuzuba mnandi, yabo, akuzuba mnandi. So mina ngizokutshela nje kakuhle ndithi hambi kule nyanga le uyikholelwa like serious. Didile mina nenyanga zaseTanzania zizama ukunithwebula, zizama ukunithakatha,
ndidile neenyanga zakokhongo, ndidile neenyanga ezininzi, izinto endingazibalisela even abantwana bam. Ingakho mna ndisithi kwesigodlo sam esi ndiyofika kungenanto, ungalingo uthi uza nomthi. Abantu abanintsi ndibakhiphise imithi. Abantu abanintsi bayaxela bona bathi mna ndiyathakatha mna Simba. Ungezi ngokusa. Ungezi ngokusa. Ungaze unditheste ngenye imini uthi hayi awukuyiphathe le mithi ukubheka ubusimba uzokubona. Ungezi ngokusa uzohlazeka. Uyasho abantu bonke uthe inkosi bawo iyavakala kakhulu. Ungezi ngokusa. Kula khona endikhanda khona elibhangela eli ke. Xa suke sikhuluma ngesosigodlo singakho elibhangela uyofikelela mliklini lifana neli but izimanga ezizokwenzeka. Ngoba into endiye ndisho ndiye ndithi isho into oyifunayo. So izinto zinjalo bafowethu. Izinto zinjalo. Andithethi ngabantu ababusisekileyo la. Ngokuhlukahlukana nje. Bebuswa libhangela. And sisazokhuphuka guys. Abantu baniyeke ukuba nenhliziyo ezincinci bafowethu. Sidila nemimoya ngokuhlukahlukana. Kunabantu izithombe zabo ezisemangcwabeni. Kunabantu bafowethu izithombe zabo ezivalwe emabhodleleni zolahlelwa emanzini kwasetyenzwa. Kunabantu izithombe zabo ezijijwe ngendwangu emnyama. Sidila nemimoya emibi ngokuhlukahlukana. Don't just give up kwibhangela bafowethu ube ubona amandla webhangela. Ungavele nje ugive up nje. Yabo. Cause kwambe lento lena kufanele ukuthi kwasamna niphinde niphakame futhi. Kunezinto endizilungisa abantwana bebhangela lihleli kanje. Umntwana ebhangela akafile sometimes ongathi ibhangela lisebenzi. Ongathi sometimes liyamsebenzela. Kunezinto endidila ngazo mna self. Andibizi nje 1500 for nothing. It's because of luhambo lento le. Umuntu xa ngabe efuna ukuthi nimenzele into yemali, kakhulu abathanda into yemali, ngakukhandela into yemali after niphume kuwo. Ngoba lamandla la ndiwaphiwe bafowethu. Amandla endiwaphiweyo ayamangaza. Anikwazi nokuthi ningawa explain because I know ukuthi ngagcwala abathakathi ngakusasa, kungagcwala abantu ngokuhlukahlukana. Xa bethi banifuna ngokwabanjonga abanitholi kahle. Yabo. Xa bethi banifuna abanitholi kahle, mna seniflyise abantu abaninzi mina. Xa niqala nizocreate elibhangeleli, abantu besuka kwindawo ngendawo because kunezinto endazithethayo ndinganothisanga something. Yabo. Abathakathi babephelela lapha kimi. Abantu abathwele izinto endingazithukiyo vele ezo. Sizinto nje endingazithukiyo ezo. Yabo. So bafowethu abantu sebelithengile ibhangela please ndithindeni. Ndiyazi ukuthi abantu abaninzi bebejahile ukuthi Simba mna ndiye ekhaya ngoDisemba ndicela undiphe ibhangela. Bafowethu angenze ndithethe yonke into kwesinye isikhathi. Ndinamaxesha okungena esigodlweni, ndinesikhathi zokungangeni. Yabo. Ndinamaxesha okungena, ndinesikhathi zokungangeni. Akuthiwa mhlambe esigodlweni umzekelo uSimba ubroke ngoku maka esigodlweni. uSimba unemali ngomanga esigodlweni. Ndinesikhathi zokungena, ndinesikhathi zokungangeni. Ndinesikhathi sokuphuma, ndinaso isikhathi sokungaphumi. Ndinesikhathi la khona ifoni khona sengasayinaki nje at all. Senifocus esigodlweni. Ungaze usho na uthi ndiyaphambana. Yabo. Nesikhathi ngokuhlukahlukana. Ngabantu abanamandla most abantu abaphila njalo. Abanye azashintsha amehlo abe red. Khuluma mina ngabantu abanamandla serious mina.
yabo, because izimpi esibhekana nazo zinkulu. Uma uphiwa amandla amakhulu nezimpi obhekana nazo zinkulu, yabo, ezibesisho bethi more money more problems, more money more problems, yabo. So kunjalo nje guys, kunjalo nje bafowethu. Yonsiza nje uma ngaba uthi yabona abanye banibhalela imessage ku WhatsApp guys, uma ngaba ndikwi live aniphendula ifoni, uma ufuna ibhengela ungazithengele lakho, sithengele ibhengela. Kunabantu abanikeza amabhengela ngogogo babo. Nikhumbule ukuthi abantu bakudala sebefaka amabhengela kakhulu, sebefaka amabhengela kakhulu. Ibhengela ungazithengele lakho la usuku ukholwa khona, or mhlawumbe uthathe lika gogo wakho or lika mkhulu wakho or whoever owefamily yakho akunikeza ibhengela. Abanye bafaka nga2 uze nalo apha uma ngaba soqala sofuna ukuqala ukubona izimanga, uze nalo la kuSimba ndikwenzele lento, ndikwenzele lento le. Uzokwazi na ukubona izinto, uzokwazi ukuba different, ngoba ngenze ukuthi abanye bayazondwa emisebenzini is because of kunezinto abaloko nje bevele bekhashwa ngazo. Abanye bayathafa endleleni, kunezinto vele abakhashwa ngazo. So ube soqala wena osimba zizikema yonke into elwisana ekuncedisayo ukuthi impilo yakho mayime, uyayilwisa. Abanye bakhona is because of kunezinto abakhashwa ngazo, ngoba awukwazi bafowethu umuntu athe kulekelela wena obese uthini, ubese umjikela, yabo. Awukwazi ukwenza njalo. It's because of abantu kunezinto abakhashwa ngazo. Ngoba ufuna ukunitshela ukuthi bonke abantu abalekelela abantu abakulekelelayo bonke nje barongo, bonke barongo. So ingakho bafethu nisisho nisithi hey, ndiyasaba kulonyaka lona, ndiyasaba ekushayeni abantu okwamanje. Anifuni ukuniqhatha is because of ndibona amandla eninawo ekushayeni abantu bafethu beningakaze ndayenza. Kuse kube ngcono kube lidlozi eliziphathela noma ingelosi. Hayi ke ndibashayela abaningi, ndibashayela ukhona omnye okwathi yanzama khona ngapha eCarltonville ethi yan hijacker, wenza imistake wahijack umuntu orongo, wahijack umuntu orongo waze wagcina futhi edubula. Hayi futhi ebethi yaniqeda bafowethu, mina nidubuleki, uyayibona, ebethi yaniqeda yena. Into yakhe ndiyaze before but I knew ukuthi angeke ndife. So uba ngabe yenza lento, imoto akayifumananga, ushayile ngesibhamu sakhe, andithinte kanje nakancane, andinaso nescratch, but yena azange nje aqede ngisho ne2 weeks washona. Uyayibona, azange nje aqede ngisho no2 weeks, ngoba akashoni ngoba kuthiwa ubulawa nguSimba, cha, yabo. Akashoni ngoba kuthi ubulawa nguSimba. It's because of ulwisa umuntu orongo. Ufana xa usukuthi uthakathami, yabona, xa usukuthi uthakathami ukuthi ngihlupheke, usuku uzohlupheka 10 times.
uma ngabe uthi uthakatha lingazange mina ndikuthakathe mina uma ngabe uthi uthakatha mina la ukhona uthi nansi imali kaSimba ndiyifumene sengichushisa abathakathi ngoku maybe nothando too much uthi nansi imali kaSimba ndiyifumene nifuna ngaphinda phatha imali empilweni yakhe usuku uzobetheka 10 times yabo ngoba i-dimension enikuzo ziphezulu kakhulu and ziningi yabo uma ngingakutshela ispirit sami ukuthi sinjani abantu abaninzi bosambulelwa but abazosambulelwa ngabona abanamandla serious ayindaba okudlala usuke nje uzoshayeka wena so ingakho mina kwiphaweni nayo lingakuthanda ukuthi ndikhohlakale anikakuthanda ukuthi nikhohlakale I know ukuthi abantu banikwatiseka ke ngendlela ezininzi anikakuthanda ukuthi nikhohlakale bafowethu is because of le power nayo uyenibone nje inyanga ezinye xa ikwate ngento encane enye ke yathi yanizame yathi nithakatha ngenkukhu ngeke uzulunge mntana sekhaya ngeke ulunge yavele yasuke nje na into zayo nje angeni besathetha kakhulu ngeke nibesathetha so because ubuthakathi bihamba noSathane kakhulu kunabantu ongabathakathe lifeini kunabantu abangasekhoyo kwilevel yokuthakathwa so omnye kwanibuza ukuthi Simba uma ngaba ungafuni ukuthakatheka uyakwazi na ukumenzela umuntu ongafuni ukuthakatheka insebenzo yomntana sekha kunento ekumele ndikunikeze yona eyonto nje yasetshenzwa nje kakuhle ndikunikeze nje lamandla la so ingakho bengisisho ukuthi anikanikeza abantu izinto but umuntu osukethi ufuna ndimnikeze into ndiyakunikeza kakuhle ukhululeke mntana sekhaya lento le the age of 9 nikhula ngayo ungathi ungabuzixayikisa uthi sisithwalo kwathi sithwele ngoNkulunkulu vele uSimba uthwele ndithwele ngoNkulunkulu ngcono nje siyibeke nje ibe nje kanjalo ngcono nje ukuthi ndiyibeke nje ibe kanjalo ukuthi ndithwele ngoNkulunkulu singabe shonisana le but mina at the age of 9 I know ukuthi abantu abaninzi ivina namhlanje nje bathi xa benibona bajabule baze bagiye ngoba bayazi amandla because bekuthiwa noba kuthiwa kuqiniwe ebandleni kwaze wakhala ndisho nabefundisi abakhulu wakhala obishop bathi amandla emhlabeni siwaqhelile kodwa la siyaqala ukuwabona disena 9 years khala obishop abakhulu so wena bongibani la ukhona yes into yasemhlabeni ziyasidistracta sometimes basifocuse kuzo kanti uNkulunkulu ufuna abantu abazofocusa kuyo isikhathi esiningi distraction ininzi yabo so bafowethu ngifuna ukubonga kakhulu nibe nani nje namhlanje ukuthi ya ngoFebruary ndiyaqala ndiyasebenza ndinguSimba xayekile la ukhona uSimba ukhona so uze nje esigodlweni isayida mhlawumbe kanye ufuna ukuzobusa umshado wakho ufuna ukuzobusa izinto zakho siyasebenza esigodlweni ukwazi ukulungisa life yakho into emnandi abantu abafika esigodlweni indaba zende niphathela for free anikhumbule esigodlweni guys ndibhatalisa umuntu ndithi hey khipha imali engaka andisho ukuthi khona apho niprofeta abantu mahala andifunela inomuntu ozonibambezela isicefe but umuntu nomuntu ozesigodlweni indaba zakhe isuke nizomnika njengoba zinjalo and even nabantu abeza kimi ngisho noba ngaba kuthi umuntu angathi mina Simba amaphupho ami ndiyawakhohlwa senina 5 years senina 10 years
kodwa uma ngabe ufika wanyathela esigodlweni sahlala nje kancane, ngokuhlala nje kancane sincokole or uhlale nje kancinci, mawuyolala anikhathali ukuthi uyolala eguest house noba uyolalaphi, zikhona izinto ozonibalisela zona ngakusasa. So that's how amandla mangakhona. So bafethu ngifuna ukubonga kakhulu. Ibhangela nikhumbula kusosithwalo xa sikhuluma ngebhengela, kodwa uma ngaba isisithwalo kusisithwalo sikaNkulunkulu, akusosithwalo esothi kusasa mina ndifuna disi ndifuna data. Ibhengela liyakuprotecta, liyakubusisa, liyakukhanyisela. Ibhangela likubonisa izinto. Ibhangela linamandla. Ibhangela liyazenza izinto. Wena uma ngabe ufaka ibhangela la ukhona, yes ulibonile amandla, walibona amandla, sometimes waphinde futhi wangathi iyavaleka. Qhubeka uthandaze mntana sekhaya, qhubeka uthandaze, qhubeka nje uthandaze. Kunezinto ezizovuka, layita amakhandlela kwesinye isikhathi, ukhule ngamakhandlela ulayite ngawo, qhubeka uthandaze. And into endiyicela kakhulu ebantwini bebhengela, bafowethu bekhala nina kunini enihla eningazi ukuthi ninganimenshina njani, nikhala ngebhangela ukuthi ibhangela liyasebenza, siyayiqala simba into enamandla kanje, siyayiqala into yenza kanje, ibhangela linivikele, ibhangela ndaphupha kwafa abantu bani ethi yanibulala, yagcina isenzeka straight onto eseyingasenzeka ephupheni kuphela. Like nini bafethu eninizela nendaba, but xa kumele ukuthi sihlangane, enye into nje evele yaniphatha kabi ngoDisemba, xa kumele ukuthi sihlangane nabantu bebhengela, abantu bayaqala bathi uSimba hayi sefuna imali kaDisemba, uSimba sefuna. Bafowethu nge-6 ezikaDisemba kune business ebeyizonikhokhela 150,000 ngelanga eliyi-1. Elanga nge-6 even ndisho neproof kwi-account yami mina ngayiveza. Nge-6 ezikaDisemba benzothola 150,000. Bekudingakala ukuthi ndiphume ngeJoburg ndiye kwenye iprovince engenze ndiyimention. So imali abantu bebhangela bebezonikhokhela yona May yonke beyenza 22,000, and that 22,000 bekumele ukuthi abantu nibalungi bapreparele nithini benzo end up mhlawumbe nitholo 2,000 or 3,000 or 8,000 imali benzo end up ndiyithola. So ideal ka 150,000 bese ndiyikhansele, ideal nje ka 150,000 bese ndiyikhansele ndathi zophinde ndiyibone, but ithi nilungisela abantwana bebhangela because I know ukubaluleka kokulungisa. Do you know abantu abakhiphe imali kubantu bonke nanke? Ndifuna ukusho abantu bonke ngolana, kubantu bonke wakhipha 400. Kwazoba ngomnye umntana wami akekho njengamanje la, wakhipha 400, babekhipha ama-400 abantu. Kwazoba ngomnye osiphekela ngo500, imali May yonke yathi 800, 500 yathi 1.3, 1,300. Kumele ukuthi sihlangane bafowethu, ndifuna ukubaveza abantu begroup yami, kumele ukuthi sihlangane nge-6 ezikaDisemba. Ndasho futhi ndathi andifuna ukusebenzisa anything for bona. I will never do that ukuthi ndisho even mina noba umuntu ndimthanda andimdlisi umuntu wami, and I hate umuntu ondlisayo, andimdlisi umuntu wami. And uma ngabe uthi udlisa mina, hayi usuku uziqhatha nje, andazi phathe ndathi nezipoki zami. So into yange-6 di end up ndithola imali engange 1.3, ndine-deal 150,000. Guess what? I just cancel even nabantu ezebethi bayakhokha. Le mali le ndiyithole before Friday njengoba ilento umcimbi bo-Saturday. Friday bayaqala ngapha eKZN ko-Cape Town, bathi Simba sicela ukufaka imali, siyeza sicela ukufaka imali. Ndathi jikisana imali yenu, ndifuna ukunibonisa ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu uma ndiwenza
it's not about imali. Guess what nge-6 150,000 cash, 150,000 cash bese ikhona kwi-account yami engayitholanga nakomnye umzalwane, engayitholanga ngisho nakomnye umzalwane. So abantu baphapha to the level yokuthi umuntu ngenxa ukuthi basibona la ku-social media, andisho ukuthi nibiza otsotsi kwathini, mina bafethu ngelakhe ndiyabona i-kidnapping nje kude kunami. The day kuthiwa ngikidnaphiwe andazi bakobe kuthini, mhlambe nakhona apho ndobe nitishwe enye ilesini eningayazi, yabo. So inbore to another level bafowethu, inbore to another level. Into yokuthi abazalwane bacabanga ukuthi uma nifuna 400 kubo kuze 6 zika December ndifuna imali ka December. Imali ka December already ndinayo. It's because of dinama business endiwenzayo engakaze ndawa expose la, yabo. Kunabantu abazalwane abanye abaziyo ngeke ndiveza nama property ami ko Midrand PPP endrendisa ngawo kwathini, dinama business endiwenzayo private. I sacrifice my day for abazalwane nge-6 zika December 2025. La kunabantu khona ke niyazi, yabo. So yanibhora like kakhulu onto yabafethu ukuva ukuthi kunabantu abathi yo uSimba ufuna imali zethu. Like yandina like serious guys, yabo, because mina ndandizosebenza into bendifuna ukuyisebenza, that's it, yabo. Benifuna nje kuphela ukuncedisa abantu. Into okuhlangana ngoDisemba yayibalekile besivala unyaka, njengoba sivala unyaka kumele ukuthi kusetshenzwe amabhengela. Unyaka 2026 waziwandimi, yabo, waziwandimi. And indaba yebhengela ukuthi lifuna ukwenziwani nini, ndimi umuntu olaziyo ukuthi kumele ukuthi senzeni nini, yabo. So yandina like serious, yanikhathaza bafowethu, yanikhathaza vele. Imali iloko izofuna ngisho ne-community mntana sekhaya, ndisho ne-community. Uma ngabe i-community ihlangana kuthiwa mhlambi siyi-community siyahlangana nge-Good Friday, nisho nakuma-complex la kuhlangana khona abantu, kumele first uyazi ukuthi imali iloko izofuneka. First la kuhlangana khona abantu kumele kube ne-toilet ezi-enough. Sihlale ema-suburbs bafowethu, oko nje angende kufihla, nikhathala ukuthi ubani uthi siyaqola, ubani uthi kwathini. Sihlale ema-suburbs impilo yethu yanamhlanje, koma-estate, koma what. Okokuqala i-toilet kumele zibe enough le mali xa ndiyifuna. Kunabantu abadla amapilisi, ibhangela lithathwa ngabantu abahlukahlukene. Kunobishop, kunabapostoli, kunogogo, kunabamkhulu, kunabantwana, kuna everything kwibhengela. Kumele ukuthi kudliwe because kunabantu abadla amapilisi. Angeke usukele eCape Town wena nje uyeza nje uthi hayi mina ngizosiphathela sami isikhafuthini. Kumele ukuthi kudliwe, kumele kuselwe, kumele nje kunwatywe nje kube mnandi. So nithi zonke ezonto zoqhamukapi ukuthi hayi uSimba ke uorganize event. So njengoba organize event uSimba kumele asenzele yonke into. Abantwana bamzobenzela, yebo, because if bendinonhliziyo why beningavele nje nithenga amabhengela amaninzi ndihambe niphisa ngayo eSouth Africa yonke, yabo. Ndisho even no Jesus, uJesus uqobo ithi iBhayibhile wayeyicarpenter, yabo. Eza uJesus eyicarpenter, ezatafile wayizenza nezazitulo neza-wardrobe whatever beyenza bekuyibusiness kuye, ezibhangela kuyibusiness.
So ibhangela ibusiness njani ngokuthi vele ndiyayithengisa at the end of the day, yabo. So kuyinto eningi bafowethu, kuyinto eningi. So abantu uma ngaba kuhlangana always kunemali ezofuneka. Umuntu angathi hayi mekuhlangana sodla umoya oyingcwele, wena sheka udla umoya wakho oyingcwele ngoba ukude ekudleni umoya oyingcwele. Thina sidla ukudla, thina sifuna ama-toilet, thina sifuna amanzi, sifuna everything. Ezo nto ezo ziza ngemali, yabo. So indisappointe kakhulu guys into yange-6 ezikaDisemba, indisappointe kakhulu. Futhi andazi ukuthi nyani, yazi sometimes uNkulunkulu usebenza ngezinye indlela. Cabanga kubeka into eziyi-2 ukuthi nayi 150,000 abazalwane bakho nabo bathanda too much ebafowethu. And ndiyabathanda mina abantu bami bebhengela kakhulu, ndiyabathanda nje kakhulu, yabo. So only ukuzokhokhelwa njengabantu nje aba very few, abafikanga even na ku-20 abantu abakhokhayo. So ndasho ndathi hayi kumdlalo lo. And I know ukuthi abantu abathathe ibhangela ba more than 100. Yes, egroupini singaba yi-60 something kwasha kwacima, but baninzi abantu abathathe ibhangela. Xa beqeda abantu bathini, bayaziphumela kuthiwa yintoni, bayaphuma egroupini. Bafowethu ndifuna ukuthi kulonyaka lo nophumileyo egroupini senzovala nami ndisiva ukuthi ayisekudala ndikhona. Even nomuntu ophumileyo egroupini abo lonyaka lo njengoba siqala ngoFebruary and nisazokhuleka ngendlela esisimanga. Ngisho nomuntu ebesethi ibhangela nje sekulithoyisi. Ndifuna abafowethu nihale even more. I so pray for lo nyaka lo. So ngoFebruary ndiyaqala ngoFebruary. So ndiyavula esigodlweni ziyaqala ziyakhala. So bafethu ngifuna ukubonga kakhulu, uNkulunkulu anibusise la endimnyatheleyo, ningixolele nje guys. So konke kube kuhle nami nje ninibona nikhathele kanje. uDisemba wami bafethu yo bomde kakhulu, uJanuary bomde kakhulu. Omnye ngaze acabanga ukuthi benigroove ndiya koBahamas ndidla 150,000. Hawu nandi usebenzisile guys 150 nje, siyeke enye imali le. Handi usebenzisile kamnandi kamnandi. So uDisemba noJanuary. So manje siyaqala siyavula esigodlweni. Umuntu othi yanifuna uyanifonela anytime. Ukuthi umamela izitori zabantu bafowethu ichoice yakho. Angenze ndikudecide ukuthi hayi mamela mina, mamela bani. But umuntu osuke esithi yena userious, ungezi ngokujoke ukuthi udisappoint ezinyanga ezithile, ungezi ngokujoke. Uma ngabuza uze ngokwenyani bafowethu. Indlela enisebenza ngayo is very very different into endiyiqaphele ngami. Ndisebenza indlela different kuyabanye. Kuyenza ukuthi kwesinye isigodlo ungangena ubusithi hayi imali kadokotela othile ngenze ndiyibuyisa. Ndiyabazi ukuthi vele bayashaja oSimba kwathini angenze nide ndiyibuyisa. Mawuza kwesami isigodlo isibethe uvele usho ukuthi imali andinayo. Ungabushona lena nalena, uvele usho nje ukuthi mna Simba imali andinayo, into ndicela 1 2 3 ndikwenzela into osukuyifuna. Not ukuthi sivumelana ukuthi okay khona into engizokwenzela yona ubese uthi uzoyikhipha imali ngoba usukuzibopha and ubopha into zakho. So bafowethu ndiyabonga kakhulu nabaqeda ukujoyina. uNkulunkulu anibusise. Sophinde sidibane futhi komnye live. Amen.